Answer दिले. Pointed question. Bab Vijay had pointed out that there is fear and anxiety in the minds of the people. Ki kodso ya rostya rohitla ma. This is joint question. There is one PWD letter. I would place it on the table of the House. This letters, because what does it say? It says that the proposal to construct a flyover from Dabolim to Verna, as well as selecting alternative 7 by giving consideration to the shortest distance from on Traffic National Highway 17B leading to Mormugao Port as its priority. Because this is the letter. This has created fear. Sadhya Mormugao Porta ke chalta chod kodso. So this is the fear of the people, that coal will be transported, and your letter states that Mormugao Port Trust has been given priority. So this Honorable Chief Minister Vijay Tumache clarification di. Is the people and the farmers important, or Mormugao Port Trust is important? Speaker sir, त्यांनी लेटर दिला ते माझ्या डिपार्टमेंटान दिला, म्हाका खबर आसा. ओके, लेटर दिला ते बी. ती ताज्या माहिती खातीर हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. विच इज एक्चुअली जो आहा पळय न्ही हो रोड जो कनेक्टिंग फ्रॉम द टू द NH17 टू द मार्मागोवा पोर्ट, मार्मागोवा पोर्टाचेर जो तेका क्रूज टर्मिनल येता, विच इज फॉर द टुरिस्ट, हो तेका लक्षात ना किंवा कदाचित खबर नासतलो. फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही, तेय बी इंटरलँड टुरिझम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप. इट इज नॉट ओनली फॉर द कोल. आय एम ओनली स्पेसिफिकली सेइंग करंटली मागीर परत तुम्ही म्हणटा हांव आसता म्हणटा. आय एम व्हेरी मच सिरियस. पोर्ट कनेक्टिविटी ही जी आसा पळय न्ही, सद्या चलत एमपीटी होगोत कोल माय बॅन कोराय मरे. आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, उतरान तुका परत सांगता हांव. टुरिझमाची इन्व्हेस्टमेंट पोर्टाचेर जी जाता पळय न्ही, इट इज आय थिंक मोर दॅन 500 crores. आमी थंयसर जो टर्मिनल बांदपाक घेतला बाय डबल इंजिन सरकार. अरे बाबा, जो क्रूज टर्मिनल बांदता पळय न्ही, तो कोळसो हाडपाक न्ही, ते टुरिस्ट येवपा खातीर बांदता. हें लक्षांत घेवपाक जाय.